U veoma kratkom roku Seagal je po drugi put došao u Budvu jer, kaže, ono što je vidio tokom nedavnog boravka uticalo je da se potpuno zaljubi u metropolu našeg turizma. Neil Emerfald je bio ljubazan da me pozove da provedem neko vrijeme ovdje, da upoznam zemlju, ljude i kulturu. Zaljubio sam se u ono što sam vidio, u more, arhitekturu, stari grad. Ovo mjesto je nevjerovatno. A dolazak čuvenog glumca u Crnu Goru, koji se proslavio u brojnim akcionim filmovima, zahvaljujući svom poznavanju aikida, uticala je da se u razgovorima sa domaćinima izrodi i jedna poslovna ideja. Tako će Seagal uskoro formirati školu aikida u Budvi. Centar za japanske, možda čak i kineske borilačke vještine. Biću predsjednik te organizacije, a ja i Neil izabrat ćemo i uključit ćemo u rad najbolje trenere drevnih istočnjačkih vještina. Želimo da uradimo nešto specijalno za djecu u Crnoj Gori, da nauče što više mogu o borilačkim vještinama i uvjeren sam da ćemo napraviti čudesan centar u Crnoj Gori. O marketinškom efektu dolaska Seagala u Budvu suvišno je pričati, zbog čega u lokalnoj vlasti zadovoljno trljaju ruke. Ne samo da prisustvom, već i dobrim porukama, lijepom pričom zaista napravi puno toga korisnog za sve građane Budve i sve nas koji se bavimo turizmom ovdje. Iz tih razloga i puno drugih zaista veliko hvala gospodinu Seagalu na boravku u Budvi i na svemu onome što je uradio za promociju Budve, ali i onome što je najavio da će zajedno sa gospodinom Emerfaldom se baviti promocijom jedne sportske vještine u kojoj je mondijalno veoma poznat i dokazan. Činjenica da je Steven Seagal odnedavno postao vlasnik luksuzne vile u Dukljanskim vrtovima dodatno raduju prvog čovjeka Budve. Jedna od potvrda da ovaj projekat na zavali Dukles Garden zaživljava u punom sjaju. Već smo početkom ljeta najavljivali kroz druge događaje njegov početak rada, ali njegova saradnja sa poznatim ličnostima kao što je gospodin Seagal daje i tu notu potvrde ovakvog projekta da će pored luksuza, pored dobrih prihoda za turističku Budvu donijeti i na sigurnu unapređenju imidža kroz ovakve saradnje. S obzirom na Stevenovu bogatu glumačku karijeru te činjenicu da boravi u Budvi, producent Milutin Mima Karadžić iskoristio je priliku i da mu uputi poslovnu ponudu. Ako se i dalje bavi glumom, imamo za njega ulogu u seriji Budva Bijelog mora. Nakon što mu je prevedeno Karadžićevo pitanje, Seagal je odgovorom zasmijao prisutne. Ja sam otvoren za sve. Širom planete poznat je kao glumac, ali i majstor aikida i nosilac crnog pojasa 8. dan, ali se jednako zna za njegovu ljubav prema muzici i bluzu. Sviram bluz maltene još od kad sam bio beba. Odrastao sam u kraju koji je bio pun crnaca sa juga, iz Misisipija, Luizijane i Memfisa. I svi oni su došli u Detroit zbog posla, a svi su majstori bluza, predstavnici one stare škole. Sjedio sam na njihovim stopalima i slušao njihove priče o bluzu, da bih potom počeo i da sviram uz njih. Vjerujem da sam jedan od posljednjih koji je ugrabio priliku da uči od takvih majstora. A svoje pozitivne impresije o Budvi, tvrdi, rado će prenijeti prijateljima, kojih, kako kaže, ima mnogo među Amerikancima i Rusima.